ni inkuru Kimomo mu Rwanda yamazwinya umwana muto bita Prince ukina ku ruhande rw'ibumoso tireri muri equipe nationale no mutitreri muri equipe nationale de CHAN ndetse n'imikino mikeya ya senior equipe y'abarundi arayikina akaba ari umutitreri muri equipe ya Vitaro muri uyu mwaka w'imikino muri rusange yatanze imipira rero yatanze imipira imipira 7 ndetse yanatsinda ibitego bine muri mwaka w'imikino rero akaba afite icyo bita ngo ni goal contribution n'ibitego 11 muri mwaka w'imikino rero akaba ari umukino w'ikipe ya Rayonsport mushya yamaze gutereka amasezerano rero cyangwa se yamaze guterekaho umukono ku masezerano y'imyaka 2 muri equipe ya Rayonsport isaro ry'Inyanza. Ikipe ya Rayonsport izirasinyisha umuzamu Nicolas Sebwato ndetse na Birama na Bigirimana Abedi. Nta gihindutse uyu munsi equipe ya Rayonsport yasinyisha bita Bigirimana Abedi ndetse na Nicolas Sebwato bitandukanye birugo gato yingeramo rero kamanzi babwire ko hari abakinyi bari gushaka mu gihugu cya Ghana bagomba ko n'abagera mu equipe muri equipe zombi kamanzi babwire abarusi mbere ko ngira ko ba Apr muri rusange equipe ya Sport rero iri gushaka rutahizamu Machachari top scorer utsinze ibitego byinshi mu gihugu cya Ghana asaze ebyiri zikurikiranye kangaya ni ya 13 bita Berikum Chelsea ari mu gihugu cya Ghana. Umukino equipe ya Sport iri gushaka bitarenze iki cyumwe nayo iraza kuba yamaze kumusinyisha muri rusange bitewe nuko ni deal done Berkom Chelsea rero n'umukinyi uza ku mukino ikipe ya Rayonsport muri iki cyumwero araza kuba abo mukinyi w'ikipe ya Rayonsport muri rusange yitwa Kofi Patrick Anso rero rutazamu rugomba gusinya ikipe ya Rayonsport muri iki cyumweru nawe equipe ya Sport nako iri serious kwisoko cyane ubaza ko azana n'undi no bita Alassane nawe umeze neza cyane muri rusange equipe ya Perio ikeneye rutazamu nayo irashaka rutazamu uri guca bigacika hariya mu gihugu cya Ghana. Kevin Obenge akanone mu biganiro n'ikipe ya Apr Club nawe ni diza kubuza kuranyira niba ari bikunze muri rusange kubera ko bamaze kumugeraho bamaze kuganira byibuze ibyibanze muri equipe ya Apr Club tukima Apr twisemo twitse tunayinjira muri rusange mu ijoro ryakeye nibwo hashikanye amakuru ko bamaze gusinyisha abakinyi babiri bavuye muri equipe ya Rayonsport bamaze gusinyisha bita ngo ubugingo Hakimo myugariro rero uca kwa rw'ibumoso nyuma rero y'imyaka 2 muri equipe ya Rayonsport kakaba gutereka rero umukoro ku masezerano kuri miliyoni 20 cash maze kuba azikashikwa no bita Iraguha Haji umwana w'ibugoyi kuri miliyoni 25 rero cash nawe amaze kuba azibika mu mufuka bagiye kubasigara no tinyogamo gusoga muri equipe ya Apr kabagarutse rero barimo wabita Kwitonda Ale Baka nawe bidahindutse. Hano ni mpanguhe mpabo ufite beza nanjye umpe abo ufite udafite icyo wamaza nanjye mbereka ko nababyaza umusaruro. Iyo na equipe response n'ikipe ya Apr Club nuko zibana nubwo ari abakeba gusa ko sharing abakinyi byo ni ibintu bisanzwe. Nuko bezere equipe ya Apr n'ikipe ya Rayonsport duce mu transfer turi muri rusange nibindi bihari ese ni gikurikira nyuma y'isinya rero rya equipe ya Apr n'ikipe ya Rayonsport amakuru ahari kuri Muherekeve nuko nawe aza gusoza ibyo bitangwa ni deal iza kuba done muri equipe ya hano mu Rwanda bwo equipe ya Apr Club nta gihindutse wita Muherekeve naza kugera mu Rwanda ngaha atereka umukono ku masezerano y'imyaka 2 muri equipe ya Apr Club ku makuru agenda atishikana hirya no hino mu nguni z'abasportifu hano z'abasore equipe ya Apr ubwo Muherekeve nawe aza kuba muri ngera muri abasore abakinyi batatu bagomba kubona undi binjira muri equipe ya Apr Club nta gihindutse rero ubwo nyama ya bugingo kwa Kim ndetse na Iraguha Haji rero amaze kubajyana n'undi muri equipe ya Apr Nedil Danibyo najye kubisubiramo ntabyo kubidutingaho ntabyo kubigira gute biraza ko bitangazwa vuba aha ngaha ko bamaze kubasinyira ikipe ya Apr Club.